absolute pleasure. I'm a very lucky person, so I'm very lucky to have been invited along for the ride. Oh well, it's entirely mutual because I've been able to sort of piggyback and watch you working with other people, and it's that absolute passion for the food world around us and how to interact with it, because it's not a passive thing. Well, ha mi feicin amach ar an nuineag a dhéanamh fáile, séar go amach agus fáilte a chuir ára ullú. Wel, mae ha charsin hasib yn ria cam i chotolige feicin a hi ffwyr y mwy nach tig trwysteach gos y fashion rwyd yn riol agos gyliod i ihe. Good news. It's a sorrel butter bean dip, topped with a pickled chanterelle and a tiny bit of mushroom jerky made by the fair Màiri Anna, which is Deireadh saddle, if you've heard of that. So yeah, and then these guys are beetroot, feta and blackberry dip with a lacto-fermented piece of wild garlic on top. So enjoy. Hanna hús sin tren bliadhna agus maian ar choiseach sa rùrachd na bhesc ceannaich go bhríoch le fial marst, bhearste Luinn, màirithe Anna NicUalraig, sorbet, ràmh-dhroigheann mara agus aonse chéacin míorbhalach Lucy le sili bláhan sirist. Seo na ha còrr haris rút sa bí ile a bhí déasach bí a cháirstin, jo bheanach mar a gúist fer ile. Agus anna súil a dul ag péile a bheitthe in cónaí ha Rùrachd, siúil, trúsaigh, déasacha, ihe agus capatich man bhórst, well, he ma, sé ma gúcht. Han bí go dú fricirste ráine bliadhna idir saoir agus fearr ach bheis an cuideachd san cuid a sin sa a dug sin imireach tren bliadhna a chleach go cuideachd. Cumh súlaach fiocht dé chuir sin caféin. As a chuideach go dú dí se bailachúlis le uí an Rùrachd. Sna me sé began Rùrachd go dhéanamh nu a bhís carm ach chaneamíad bíag mar seo íochain ach an nada neiste fel bheile inadal agus fel bheile just a jo dhéasacha cuideach má chreach. É mórach man an Rùrachd fi Rùrachd san créimh agus san glasrích agus brein mi chuirstad bha mi jansathe gaelic actually isteach gan na henneman agus ha fear bhd an a gaelic cuideach go bhíú tócail na henneman agus a Rùrachd go gan an And for me, I do the walks with everybody and take them outside, and it's really, really lovely to show them actually, you know, how diverse and beautiful and amazing the local environment is, but to actually then cook for them and feed them with it and have it in the kitchen is just my absolute favourite bit. It kind of feels like a marrying of it all, and it's, you know, completely sensual taste and smells and stuff, and it's just I've always liked feeding people and cooking, and it's like my art, I guess. It's totally my creative patter. So I'm a happy bunny today. Ha saibhras dúcha an cuairsteáin as go cháte agus an nimmeach suúichaigh agus cuiús an na gobir nó í chur seachad a bhí Rùrachd na gáid ar céal a súr de sin áireneach. Níl na scileanna a gomsa ach tá an sim agam, so céimí den nómh conas gur féidir na scileanna a chur leis, so táim ag tanú go mór le sin agus sé a eáil. Agus fiú an timpplacht agus an nádúir atá le feicáil, fiú taobh mod den inóg sin, tá si just cóáil in sin. Agus fiú nuair a bhíos imachóní an éireann, tá cara lom daran is anam dó, agus is fear hippie like is hippie seanach, is that ní bhíonn sé sa ché ach beidir uair ar gáithíochtans, so fear hippie association. I bhí anna him aige
I bheith ag bháilú bí a taobh so gcónaí bheoch le an garlóg fiáin aige is fioch na sméirna is ga chuilead so gan airs le tá anthu go méir ó bhí sóg so yeah ag tunú go mór leis. Do chu tíile gin haíonacin sé chum a hán úsach ag marút man ráid rutagin imimecine roiine. Tá bech gacham go raibh caran cúnarsteach a gíche balcan fuachar nach rá fisacham sé ilan áhain a hán Luinn so get a hae caran gach a mwy sé lá briaham so Agus a ein dyn seo dú gosáirite ag go bhfuil eolas ar an náide seo agus ar an nóparacin. Hís Pàdraig ó dé a bhana harin chamórga an a bhí Rùrachd. Ha mis muúnecha go le rilí tórsteirst a bhís muúnecha coas a hat a chuid ví a tían agus ha mi gúndrin a bhí a coiad ar a násach agus a náte far a bhfuil sin mar stòras bí. Agus a mi dul a híla ar ais chuna sin, ha mis muúnecha go mi héon ga dhéanú an a dóig go má siimplí ach ha lúsi ga dhéanú ag ardíre. Agus a mi feicin úna héin how really a gáil rís cuideachd go héin how an dúabhas dúnsachas how torst stochan na clechgin a bheit na a cheannaich héin ag úr bhlas agus úr gáin a chuir ann leis mar a how gúnsacha le. So ha mi héin a dul ar a sin cuideach how torst misneach gá. Well, ha sin cholóch a chluin sin ach dhé sin na féirin opar na bohan ag a tain sé brosnachig vans na program ag a pein agus cuideachd a bhí torst orn ar smúneach i hiún. Ha na bohan dynnig in na rút hat gat a chéal na slúir i nátar nach chéil. Dynnig díirech hat torst còrm gút a bhí cóirí a cheannaich sta chuideach ann na náte nátara. Fáscir an taíach a té nach chané taí a hain, mar sin ma hícút a gáte mar seáineo de bhthach. Súr nasci ar san rút a how géirí dhéanamh ann san náte nátara a himimechaláist. Agus sé tlach mhór a sin ach sé núne a hain rilí nach ha áteachan mar seo ha torsgút. Fa mi cuideachd gan a bhthach? Ó mar récha sin chofás cíic sin ann an drásta. Dynamid sin? Gúteach sin na chéala a glúas a tíos, ha cnú dé seo. Ní mi hína díine. Ó, dlíomh ní mi hína na drámichin. Macarídim. Gan a chiad chéimeg báist, muscin chuilúhain, aiolaí le creffiagan is jogurt le duleach an mariche. Was an láidir a sin hat báist Liusaidh so ha mi dós na chanet rómá. Then is what you come in. Ha yogurt ga hóprucha. So Is muinich a gur a bachar is stairich, ben data blasta hidig agus cha leann cúri bat an phluich ar scóir a chuir misc stú marsteir in Ilean. Agus fa fís fa Pàdraig céal a heal a chéin de sin Ilean agus de si chrú. Sanna éisteal a bheith chuideachine ach ba ma henahar agus ma híhénar sannig crucht an a chuan a bheit agus Far a bhfuil náisic a daltáir sin agus bha ma híhénar cóilmach fearlan sé ag go rá náisic a sin agus nar a hánig na Cadzows chun na scíre seo an táiseachanna a mi críd an 9 daichid sa seach mar sin hánig trúr bhráthran chun na scíre cheannaich lein agus san an uair sin háisichad cuir ar a chasan bríd sáireachte agus bheit míscacha cruagéalach le beef shorthorns agus bha ma henahar a gíisio agad réich ma híhénar bógaibh ag an nám. So bha seirse a chéal ach rís a dínearálinn ag gaf mé an drásta. A fachla big Bbliadhna a ha mi clechgu o chwlwai yn fehe yn tyf dwelige ma haw cedd son enem ar son lws na plound na femin hanna henem yn watcham yn cos a hwla mínachig agus fod chwch gynawn noch gyrwtig yn a haffi ma. Agus a fiús céal a ceol stredúireach grinn a hasin I féinnig bórst. Tangt an scríbhigin ceil an caimpal. Hiad rút a réine yn náid fi dolsteach yn y studio riamach yn y fóntí a bhfuin roch. Glynne sorbe leis an roch agus limit agus nar a blasméir ba isam go djépa bhil an fiachin. Agus nar a háisig sin ar trúsig ràmh-dhroigheann mara sí Buckthorn.
agus he cho giar as nún siir dóid a sin slúine fé ná seo dul gopracha. So sin agad sin tank de cheannaich. And much of a relationship people had with each plant, you know. I mean, I don't, maybe there are a similar amount of English, but I don't know. Certain ones for me stick. Itchy coos is definitely one of them. And for the clover, sucky soos, I like as well. Sukis, because the kids used to suck the nectar out of them. An tá mána isise sin na mílsin an thoiseach an caraigean le siirab duchcin deireadh agus flúdicin fiúisih an gáraigh. Agus Ach a muslin a bheit líonigh le batain acham san ar a bheit mí am a baby. But it had been washed before. agus nuair sin aonta chéacan enime Lucy a céad go dhearach saoirich agus fearr. So this is a blackberry Victoria sponge with a Màiri Anna's cherry blossom jam and some lavender cream. Pàdraig, I'm not sure if you're allowed to try this, knowing that you probably have some good experience of eating very good baking, but don't say it. Show your appreciation to Lucy and also to Kitty, who's so what am I doing with this? We are returning it to the sea with which it came. Why? You could get good stock out of that. You could get a good stock, which would be the other job. But there's Bobby to think about. Who's Bobby? Anybody's Bobby! I was here last time, actually. Sin agah Bobby dúra na scíre ar so hisfach go dna cíideach go ráig agus an cuideachd. Right, Bobby. Bobby! Dinner! Dinner! Okay. Come on, son. Okay, let's go. Agus cad a dhéochna sin clán de caile. Sláinte. It was a lovely afternoon. Really, yeah. So I best get on and get this all clear. Yeah. Yeah, I saw some apples outside. What? Wild ones? Yeah. Yeah. Sort of. We could get them later. Or we could scrump now.